Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga halaman pertama. Ada Ibu Aisyah di Bengkulu. Ini Sekarang di Bengkulu ya? kemarin tuh bukan alam pertama ya Pak. Ya, Halaman halaman berapa? ini. Kemarin tuh Ya? yang bacaannya Pak Iza Rokibu. Nah, Oh, itu. Boleh. Faida 30 Rokibu. apa? Iqra berapa? 3. Iqra tiga. Oh ini. Ma'ahu. Oh ini. Ya boleh. Halaman 31 ya. Heeh. Nah, silahkan. Iya, Tahun. 31 tuh. Ya. Silahkan Bu. A'udzu A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Shinnya Himinash. Shin Himinash. A'udzu billahi minas syaitonir Tenang rajim. ya, jangan buru-buru. Nih dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo tenang, jangan buru-buru. A'udzu billahi minas syaitonir Syaitonir rajim. rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. ya bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Bu. Faiza rokibu. Faida raqibu. Mm-mm. Utia kitabahu biyaminihi fayakulu. U-nya panjang ya Bu ya. Utia Ya. Utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu. Lagi coba. Utia Utia kitabahu biyaminihi fayakulu Iya, kemudian ilahahu hawahu ila ilahahu hawahu. Iya. wala yakadu yusihuhu Wala yakadu yusiguhu. Kemudian maluhu wa waladuhu maluhu wa waladuhu. Bagus terus. wa kumiha wa adasiha wa basoliha Wafu wafumiha wa adasiha wa basaliha. Kemudian kafaru. kafaru sabaku Kafaru sabaku. Iya. wazuku azabi wa nuzuri Wadhuku adabi wa nudhuri. fakana akibatahuma Fakana akibatahuma. Kemudian fiha manafi'u wa masaribu fiha manafi'u wa masyaribu. wa baraka fiha Wa baraka fiha. kofa Ko makomi bukan kopa. Khair. Khofa ya, bukan kopa. Khofa. Khopa khopa makomi wa khofa wa idi. Jangan buru-buru, tenang aja nih ya. Ya. Khofa Khofa maqami wa khofa wa'idi. Kalau nggak kuat bagi dua. Ya, perang. Udah bagus kok, khofa tenang. kho khofa makomi wa Mi-nya khofa panjang. makho Khofa maqami
Wa khafa wa'idi. Ayo lagi. Khofa maqami wa khofa wa'idi. Khafa maqami wa khafa wa'idi. Nanti ulang-ulang lagi ya, Bu, ya. Terus biar Ya. pinter. Terus kemudian? Wa wa haman nawah junudahuma kanu khoti'ina. Wa hamana wa junudahuma. Segitu dulu coba, jangan semuanya. Ya. Wa hamana wa Hanya jangan junud. kepanjangan ya, Bu. Satu alif aja. Ya. Wa Wa hamana wa junudahuma. Ayo. wa hamana wa junudahuma kanu khoti'ina. Gitu ya. Napas masih ini nggak apa-apa. Pernapasan nanti dilatih. Lari Iya. pagi ya. Lari siang kalau kuat. Yuk Bima. Bima tufiduna fihi. Bima tufiduna fihi. Kemudian. La takulu ro'ina wa kullu. La taqulu ra'ina wa qulu. Wala yakadu yubina. Wala yakadu yubinu. Bukan yubina ya. Iya, salah. Wala Iya. yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Kemudian. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Iya, kemudian? Ulang Pak ya. Iya, boleh. Kemudian Mhm. diulang? Enggak? Iya, boleh. Diulang boleh, Diulang. boleh. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Kemudian? Faghlibu Fagu, huna fagulibu. Nah, fagu faghlibu hunalika. fagulibu hunalika. Taraka alu Musa wa alu Haruna. Taraka alu Musa wa alu Haruna. Kalimatuna li ibadina. Li ibadina. Kalimatuna li ibadina. Kalimatuna li'ibadina. Kemudian. Wa rasulahu kubitu kama kubitu. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Kemudian. Naikin. Oh iya ya. Wakanu. Ayo. Mikir nih Bu jadi. Iya. Wakanu lana abidina. Wakanu lana
abidin. yuqatiluna fi sabilihi Yuqatiluna fi sabilihi. lahu birazikina Ini kuota Mbak Emi 3. Kalau nggak ngambil 3 udah nggak usah ngaji lagi. 3 lahu jangan 2 ya. Udah itu birazikina udah ketentuan. Kalau nggak mau udah jangan ngambil jam lagi. Nggak mau saya ngajarin yang nggak nurut sama gurunya. Ayo, mana tadi? Lahu 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 birasiqina. Kemudian fasabahuha wa makadu fadzabahuha wa ma kadu. Kemudian alhamdulillah tinggal ngulang-ulang aja. Terusin ya, silakan. Ini keempat. Ayo ya mulai. Mm-mm. bismillahirrahmanirrahim baban Baban, tatan tatan, sasan sasan, jajan jajan, jajan, zazan jajan, zazan, zazan zazan, papan fafan, kakan kakan, gogon gogon, zozon zozon, yayan yayan, lalan lalan, ahada ahada, ahadan ahadan, amala a'ain, amala, amala. ini susah banget gimana Ah, amala kan saya sering kasih contoh di sini. Ibu sering manggil nama saya. Saya itu ah, AA. AA oh, Ari, orang Sunda. Nah, amala ibu A-nya amala ganti sama Ain. Ari, Ari, Ari. Kayak keselak bu ngomongnya. Ari. Saya juga bisa ngomong, Ibu Aisyah, Ibu Aisyah di mana? Gitu. Aisyah kan. Ain. Ibu Aisyah di Lambak. Gitu. Aduh. amala amala Amalan. Ada tasjidnya ya. amalan ya Iya, amalan. Kemudian yang ini hasana. hasana Iya. Hasana, hasanan hasanan. solihan soliha Soliha, solihan solihan. naziron Nadhiran, basiron basyiran. ju'an Ain, ju'an, ju'an ju'an. nuhan Nuhan. Kemudian tuh ya malahan Ikro 3 tadi agak belibet-belibet. Ikro 4 malah lancar. Ayo terus. wahudan Wahudan. qa'adan Qa'adan. mubarakan Mubarakan. sahadatan Syahadatan. jami'an Jami'an. kurunan Kurunan. adudan Adudan. sabilaha Sabilaha. zalakon Zalakon. rogodan Rogodan. to'aman To'aman.
dolalan, dolalan. Harus selalu diperhatikan mad panjang yang pendeknya. Ya. Bacaan panjang pendeknya harus ini. Karena Quran ya, itu beda panjang, beda pendek, salah arti ya. Bisa iya. merubah makna. Kemudian. Sami'an, Sami'an. aliman, Aliman. azizan, Azizan. hakiman, Hakiman. azaban, Adaban. Itu sedekah aliman. dari orang baik. Pokoknya saya nggak bisa nyebutin. Udah, nggak usah banyak tanya. Pokoknya mah ngaji, ngaji, ngaji. Ya, Bu Aisyah pokoknya mah ngaji aja. Gitu. Iya. Semangat terus. Iya, alhamdulillah. Kemudian ngaji terus pantang mundur. Aliman, Ali ada pakai ain, ada pakai alif. Ini pakai alif ya. Ali a. Ari, ari. Kalau ain ari. Aliman. Kemudian wa asilan, wa asilan. zoliman, Zaliman. yatiman, Yatiman. fakiron, Hah? fakir, Fakiran. ya, Fakiran. soidan, So'idan tuh udah mulai ngerti ya mana panjang mana pendek itu diingat-ingat ya. Nggak gampang iya, bisa belajar panjang pendek. Tapi nggak susah juga bagi orang yang belajar. Ya gitu. Bagus. Terus. ya. Juruzan, jurusan, Gitu. Salah langsung karena tahu langsung dibenerin. Berarti udah mulai paham. Yang bahaya salah diem saja. Berarti dia nggak ngerti. Kalau tersalah kemudian kita sadar benerin. Nah itu udah mulai ngerti. Jurusan. So'idan. Jurusan. Mana saat tadi? ya. Sekarang mana? Yang mana? Iya baca terusin. Nakin. Naikin jurusan yang ini. Ayo ngomong saya jadi lupa mana ini. Allahu Akbar. Ya. Terus Terus Rasulan, rasulan tohuran, tohur, tahuran aliman, aliman gofuron, ghafuran. Kemudian ini ya. Ini orang-orang Sunda nih namanya. Yuk, nama-nama ya. Sunda kan beda dengan nama-nama Jawa. Ada gendangnya kalau Jawa. Bueka lagi ngapain gitu ya. Kalau Eh, Ibu Aisyah di Bengkulu lain lagi. Harusnya Ari Ramadan. Kalau mau Bu Aisyah Ari Ramadan. Jadi Ramadannya jadi A. Gitu. Ya, ini kita tidak lagi bicara menghina daerah ya, tapi ini iya. kenyataan yang ada. Sama seperti orang Betawi, zainya audu jadi audu orang Sunda. Orang Betawi jadi auzu gitu. Harusnya auzu. Zal, au. Itu orang Sunda nggak bisa F gitu ya. Iya. Yuk. Tati, Tati, titin, titin, dadi, dadi, didin, didin, maman, maman, mimin, mimin, wawan, wawan, wiwin, wiwin, hasidan, hasidan, hasidin, hasidin, gosikon, gosikon, gosikin, gosikin, zalika, zalika, lahabin, lahabin, laadin, la'adin, hijarotin, hijaratin, marodin,
Maradin. Kufuwan. Kufuwan. Mafazan. Mafazan. Lisani. Lisani. Isatin. Ini isatin. I-nya panjang. Mikirin ain jadi lupa. Isyatin ya. Isatin. Isyatin. Fidinin. Fidinin. Mizanin. Mi panjang. Ayo. Mizanin. Mizanin. Aliman. Aliman. Yang bawah. Nasiatin. 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 Kasibatin. Kadzibatin. Khotiatin. Khotiatin. Jahiman. Jahiman. Bagus. Kemudian yang ini. Imadin. Imadin. Inaban. Inaban. Kopasin. Kofasin. Kolaman. Kolaman. Alakin. Alaqin. Gonabin. Gonamin. Bukan godabin. Gonamin. 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 Rasuluhu. Rasuluhu. Kemudian. Kitabihi. Kitabihi. Hujuan. Huzuan. Hasiman. 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 Kazibin. Kadibin. Tuhurin. Tahurin. Godobin. 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 Wahidatin. Wahidatin. Miatin. Miatin. Dohikatin. Dohikatin. Kalimatin. Kalimatin. Bakoroti. Bakorotin. Bakaratin. La'adin. La'adin. Togutin. Tagutin. Kemudian yang ini hitabin. Hitabin. Khitabin. Rokobatin. Raqabatin. Suhudin. Syuhudin. Hawiyatin. 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 Mafazan. Mafazan. Mubarakan. Mubarakan. Su'ubin. Su'ubin. Lahafizin. Lahafidin. Nurahu. 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 Fajarohu. Fajarahu. Solihan. Solihan. Gak apa-apa, tenang aja. Ya, banyak Aliman. dibantu. Terima kasih. Aliman. Bagus. Banyak belajar sama Bu Eka ya. Iya. Hari-hari ya.
Karena Iya. apa? Ini ilmu ilmu ngebentaknya tuh ya. Kalau saya kurang kurang Iya. kenceng. Kalau Mbak Eka kan makanannya kabel, kenceng suaranya Kurang dia. ya? Kurang. Ya, iya. Ya, Ibu udah banyak lumayan, udah bagus ya. Un, Bun. Bun, ya. Babi, Bu. Babi, Bu. Ban, bun, bun. Ban, bin, Bun. Sa, sisu. Sasisu. San, sin, sun. San, sin, sun. Amilu. Amilu. Amilun. Amilun. Basiron. Basiron. Nazirun. Nadhirun. Qadirun. Qadiru. Nggak ada runnya dulu. Oh, iya. Qadiru. 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 Qadirun. Qadirun. Nasihu. Dasihu. Nasihun. Dasihun. Rohiman. Rahiman. Rohimun. Rahimun. Ghafuron. Ghafuron. Ghafurun. Ghafurun. Zahabin. Zahabin. Furatun. Furatun. Zulumatin. Zulumatin. Salatun. Salatun. Kemudian yang ini, Bu. Alakotin. Ini ya. Yang bawah, Yang kan mana? Zabil udah. Zabil mah udah. Alakotin. 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 Pendek semua. Alakotin. Alakotin. Humazatin. Humazatin. Risawatun. Gisyawatun. Safaatun. Syafa'atun. Bagus. Satu lagi ya, jangan banyak-banyak ya. Oke. Ntar yang penting terus belajar sama ibu-ibu ya. Ada Bu Eka, ada Bu Emi, ada Bu Atin. Banyak di sini. Iya. Yuk silahkan. Hadis Musa. Hadis Musa. Kirodatan khosiina. Kiradatan khosiina.